Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere e noho tahi ana ngā iwi maha I roto I te taiao Rūmaki I te whare wānanga o Waikato kia kowai rātou I te reo Māori. E rere ana te whakatūpato I a Donald Trump, ka rea no te ringa kaha o Amerika kia tino taunoa ki Irāni, ko te rā tuatoru hoki tēnei o te pakanga ki taua whenua. I piki a Katie Murray I te tūranga toihau tuarua o te runanga o te rarawa ki te tūranga o te toihau I ngā tau tata nei. I nei nei e whai ana ia kia noho tonu ia hei toihau I roto I ngā pōtitanga e kaina mumai nei. Nō reira, kei aku manu kura, tēnā koutou katoa nau mai anō ki te karere I tēnei rānei. Ka tie noho tahi ana ngā iwi maha I roto I te taiao Rūmaki I te whare wānanga o Waikato kia ako ai rātou I te reo Māori. Kei te hia a Jodeci Manning kia matatau ia ki te reo Māori, pērā no hoki tōna matatau ki te reo taketake o Hawaii. He māma Olivia McLeod, kei te whai I te rūmakitanga o te tohu paitahi I te whare wānanga o Waikato I tēnei tau. Hei oranga mōna me tōna whānau. Kia tahuri ake tātou. Nau mai ngā iwi katoa o te ao ki te reo Māori. Engari mo te tau nei, he whirihanga I roto I te aroha. He whirihanga no hoki I roto I te wero o reira mauri a mai tō mana wa kakapa. He olalono e au ko kako ma Hawaii o ke kahua mamua ma hope kukulu. Ma hope ke kukulu. No laila o kamana o ke la. First is the foundation. It's a whakatauki that we use back in Hawaii. First is the foundation and after is the building. So since me being raised in Hawaii, I'm pa'a, I'm secure in my olalo Hawaii, my mo'omeheo Hawaii, my language and my culture. So I wanted to come back here to Aotearoa to do the same so I can have more secure on both sides of my culture, my reo, my olalo. Koia tētahi o ngā tauira ko tahirau ono te kau ka whakaeke ki te whare wānanga o Waikato mō te tohu paitahi Rūmaki reo Māori. Ki te noho toto Māori noi ho tātou, ko ngā Māori ana he te hunga ka whiwhi te reo. Engari ki te moe atu tātou ki ngā iwi no iwi ke, tēnā ka tupu mato. Te iwi Māori o tira te reo Māori. Ko te tau toru te kau mārima o te tohu paitahi, ki katoa ngā tūru e ngā reanga katoa o te reo. Ka mātaki rātau I ngā uri e puta nei ngā whare kura. Nā ko ngā mātua, ko ngā pakeke e mea ki ana, ko tātou te hunga e mahue ana ki muri. Nō reira, ko te nuinga o ngā hunga ka tae mai, ko ngā hunga mātua, o ngaua tamariki ka haere atu rā ki ngaua kohanga ki ngaua kura. Kia kaua e te reo e tupu noa ki roto I ngā whakareanga e ahu mai ana, engari kia tupu ki roto I te reo kia tupu te reo ki roto I ngā whakareanga o naine, ara kau mātua pakeke mai. Ke kaua e ki ake ko te reo Māori te oranga o Āpōpō kao, ko te reo Māori te oranga o naine. Mō te whānau McLeod no Ngāti Tamatera ka nana ki te reo Māori. Ko Olivia McLeod ahau. No whiawhi. Kirikiri roa. But he noho ana ahau ki Kāpanga, ne Coromandel. We actually had I'd sort of done reo Māori papers throughout my education, and then as a whānau in Tūwharetoa in Taupo through a healthcare initiative, and then we decided to relocate to Hauraki, and our tamariki attended Te Kurakaupapa Māori o Haratonga, and now they're at Te Wharekura o Manaia, and we just want to tautoko them and embrace the reo. Aha koa no whea ka manua nui, ka manua roa ki te reo taketake. My reo, my olalo, no laila he mea nui e ho'opa'a I ngā olalo e lua I hiki a uke. So being able to come back and forth from Hawaii and Aotearoa and be pa'a, be secure in both of those languages is a big thing to move forward, but also to reconnect past to our tupunas and our kupunas. Koa katoa ngā tupuna, pōtaka maipi, te karere. Nā, ko tā tātou manu kura tōranga pū I tēnei rā, ko te māngai mō ngā kākāriki ki te karere I te wiki ko Huhana Linden o ngā iwi huhua o te tai tokerau e te tuahine mihi ana ki a koe. Tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
E whapea ngā kaupapa hei ata wānanga mā tāua I tēnei ahi tuatahi I whiriwhiri hia ngā tāpaitanga kōrero mō te ture whakahaere rawa I na nahi. Hea e tahi o ngā kōrero matua a ngā kaituku tāpaitanga. Ai, kua hau e tahi o ngā kanohi Māori ki runga I tēnei komiti whiriwhiri mō ngā take tāiao. Me te kite I te kanohi o te Māori, anō te reo a te iwi, e puta mai ana ki te whakahe I tēnei ture o te kāwanatanga. Kia whakangāwari I te pūnaha o tēnei mea te rawa, te whakahaere I ngā rawa. Anō ko te kite I te tūrakitanga anō I te Tiriti o Waitangi, e mihi ana kia tina porou, me ōna tohe ki a mātou, ki te kāwanatanga, e pāna ki tēnei ture, mo te tiaki I te taiao, te tiaki anō I te rātu honotanga, ki te hapu, ki te iwi, ki wa tātou marae hoki, kei reira tonu ngā kaimahi, ngā kai tiaki e mahi ana. Rātou o Ngāti Ruanui anō hoki, he tino rawe te whakarongo I tō rātou reo, e pāna ki ngā rawa o Tangaroa, anō ki tō rātou ake mana ki runga I te whenua. Nō reira me kaha mai e tātou mā, hei reira tonu I te reo o te iwi Māori e kaha tūkino ana I tēnei ture o te kāwanatanga. Ka mutu e huhana nei tāu e kōrero nei I te reo take o tēnei whenua, engari ai ki ngā kōrero, hei te roanga o te rānei, ka tau he pire whakaokawa ana I te reo ingarahi ki roto I te whare pāremata hei ata whiriwhiri mā koutou. Hea ngā kōrero o te wā mo te ahunga o taua pire whakaokawa I te reo ingarahi. Ai, he ture ohorere tēnei ki roto I te whare pāremata. Rua wiki puano I puta mai tēnei ture, mai taku matua winitana. Reira mātou, ngā kākāriki, mātou o te āpitihana e whakakāhore ana. I te mea ko te reo take, tō tātou reo Māori, anō te reo rota, ngā reo motuhake mō tō tātou iwi. Kia pakuri ake nei o ngā reo. Hau ngā no te reo Pākehā. He reo mo te tuamata whānui, engari me pupuri kia mau ki roto I ngā ture, ki roto anō I te whai I te rawa, me te tiaki I enei taonga tātou. Kaua rawa te ropu kākāriki e tautoko ana I tēnei ture. Hei tēnei rangi, kua hoki mai anō, te rongo I etahi atu o ngā kauwhau, a te hunga o te kāwanatanga, me mātou anō hoki o te āpitihana. E hoa, māku e ki atu ki a koe, maumau taima noiho tēnā pire, te pire whakaokawa I te reo ingarihi. Kāre he take, maumau taima. Tuatoru huhana, tērā te hia o te karauna. Kia ukui atu, kia tongohi atu rānei te mana o te kōti whenua Māori, ki ngā mahi, ki ngā whenua rānei o ngā ropu āiwi, kua tūnei raro I warātou whakataunga tiriti. Tēnei hia o te karauna, he kino he pai rānei? He kino tēnei. Nā te mea kei roto I te kōti whenua Māori, tētahi wāhi mo te iwi Māori ki te tohe, kia mātua anō hoki. I ki te ahau I rua ngā rā o mua I kite I tētahi putanga I te kaunihera o ngā kaumātua o tūhoe e whakahe ana I tēnei putanga o te kāwanatanga. Nā te mea he ara tērā mo tō tātou iwi ki te whaiwā, ki te arotake I ngā rōpū, ngā rūnanga, ngā trahiti e whakahaere ana I ngā rawa I ngā take o te iwi. Nō reira me he mea ka whakakāhore tērā kai hia te huarahi mo te Māori. Nō reira he āwangawanga nui kua rongo I nāenei kei te rangahau, e ahu pēhea ana tēnei kāwanatanga mo tēnei ture, engari mo te arotake I te Tiriti o Waitangi ki roto I ngā ture. Nō reira, tāku e whakaaro ana, tērā mea, he mea e hono ana I nei huarahi hei arotake, me te whakakāhore I tērā huarahi mo te iwi Māori ki mua I te kōti whenua Māori hoki. E hoa, kua pau awai te wā kia tāu engari e mihi nui ana ki a koe huhana te puna o te mōhio I roto I te whare pāremata. Kōrero atu ki a koe, ka mārama te katoa ki ngā kōrero o te wā, mō ngā take o te wā I roto I te whare pāremata I roto anō hoki te ao tōranga pū. Ko ia tēnei ko te mihi nui ki a koe huhana Linden o ngā kākāriki, tēnā koe, ngā manaakitanga. Ngā mihi, he nui ngā take o te wā, kia ora.
Kia ora rawa atu. Hoi anō rei tiwi, e rere ana te whakatūpato i a Donald Trump. Ka area no te ringa kaha o Amerika kia tino tau noa ki Irani. Ko te rā tuatoru hoki tēnei o te pakanga ki taua whenua. Kei te mā hora haere te riri ki te whānuitanga o ngā whenua o rāwhiti wainga. Kei te haere tonu hoki ngā whakapahūtanga a Amerika o rāua ko i haraia. Neki atu i te kotahi mano ruarau wāhi ko whakapahūngia e rātau mohoa nei. Hei tā te ope tauā o i haraia kei te aro nui rātau ki te kōkiri atu ki te taone matua o Irani ara kia Tehran. Ka ore hoki a Irani e takoto noa ana ara ko ara ke rātau ki te wewero ia i haraia me etahi atu whenua o te rāwhiti wainga tai atu rā hoki ki ngā pokapū tauā o Amerika. Ko whakapahūngia hoki e rātau ki o rātau matatopa he pokapū tauā rererangi no Piritananui i roto o Cyprus. E tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga i piki ake a Katie Murray i te tūranga toihau tuarua o te rūranga o te rarawa ki te tūranga o te toihau i ngā tau tata nei. I naia nei e whai ana ia kia noho tonu ia hei toihau i roto i ngā pōtitanga e kainamu mai nei. Hoki mai anō ki te karere, i piki ake a Katie Murray i te tūranga toihau tuarua o te rūnanga o te rarawa, ki te tūranga o te toihau i ngā tau tata nei, i naia nei, e whai ana ia kia noho tonu ia hei toihau i roto i ngā pōtitanga e kainamu mai nei. Ko ia hoki te toihau o te kahu o Taonui, he rōpū e whakakotahi ana i ngā kaiarahi me ngā rangatira whai mana puta noa i te tai tokerau. Ko ia hoki te tāhuhu rangapū o Waitomo Papakainga. Hei tā te rangahau a Harata Brown i tīmata te whanaketanga o ngā pūkenga kaiarahi o Murray i te kāinga tonu o tira i Wainganui i tōna whānau i a rātau e tupu ngātahi ake ana. Ko tōna anō pāhara keke, te kāinga i pakari ai tēnei wahine toa. My journey as a leader started when I was 10 years old and I had to look after all my younger brothers and sisters while my mother continued to have children. So through school, I was always the boss. Because koreko he mātāmo o tōku whānau. My sister Mere, ko mate ia, she's the mātāmo. I'm actually the fourth one down. Engari, the three older ones than me were brought up with our grandparents in Herekino. It's actually quite powerful. So on a Monday though we have about 24 men. I te eme pai a toko i te ora nā tōna anō whānau i hanga koni atu i te toru te kautau kimuri. Ara ko Waitomo nei, e ki te tonu nei ngā hua. Ko tāne te waiora tēnei. Now Waitomo owns all the buildings across the road there and owns all of these buildings. So it was a passion of mine and my family to say, well, here's where we started. On the whiteboard it said no jobs, no homes, no vehicles. And so we managed to move that, and by doing that, we started to think about where are our cousins at? How do we support them to make shifts in their lives? Ko Katie Murray tērā kua hono me ngā mana nui o te kāwanatanga ki te whakahoki ngā kaupapa toko i te ora a te Māori ki te Māori i te hiku. Government need to go out and build better relationships with iwi. Pēnei ngā ratonga kāinga, Chip, Oranga Tamariki, Taihara me ngā kōti anō hoki. Because we've been told for how many years? Over 170 years that we can't do it. And now it's time that we stood up and said, actually, we can. Each of our marae are the important entities that we should be supporting, and our role should only be to ensure that what they want, they can do. It doesn't matter whether we like what they do or not. If that's what rangi kohu want, our role is either to keep out of their way or to tautoko and make their pathway a lot easier for them. That's all I see our rūnanga to do. This represents some of our whānau members who don't quite make it in life and they need tautoko. Nā te whānau tonu a Katie i whakatū te marae o rangi kohu, ko te hono ki te iwi, ki te rūnanga, he hononga no mai. And I'll tell you why. Because some of my koe and kaumātua went in there. My parents
They supported it. My father-in-law, Glass Murray, all of those people saw it as an opportunity to gather together all of the whakapapa of Te Raroa to support one another. E tā Katie, he nui tonu ngā mahi hei mahi tonu ki te runanga o Te Rarawa. Yes, so we have 23 marae who are registered as Te Raroa marae. However, since 2015, 5 marae have chosen to sit outside of the runanga, and so we have a relationship building activity that we should be getting into. For me, that's the other piece of why I'd like to go back, is to ensure that our strategic plan is completed. It's due before June. That we develop it and complete it based on the needs of our marae, or the wants of our marae, which will be the first time the runanga has ever gone to our marae and asked them what they want. Hei te tekau mā toru ka pia i ngā tatau pōti a Ipurangi a Mera Hoki, a hei te tekau mā whā tūai te hui a tau o Te Rarawa runanga. Harata Brown, Te Kariri. Ka te tiwi kia noho tonu ki te tai toke rau no tērā wiki ka tūkino hia te pāmu kūtai a te au Pōuri i Hauhora. He utu ki te iwi ki te whakatikatika i ngā tūkinotanga nei. Ko te tumu whakahaere o te au Pōuri Fisheries Management Limited, ko Pene Taue Kleskovic, i nai nei ka hono mai ia ki tā tātou wānanga, ki tā whakamārama mai ia hatia te pāmu nei. E tēnā koe, te rangatira, Pene Taue e mihi ana kia koe, ha? Kia ora, Scotty, e mihi ana kia tātou katoa. Tuatahi kōrero mai rai, hoi, ia hatia. Hoa, te kaumarama, te iwi o te au Pōuri e tata rene kia pakari ai we nā kūtai i roto i ngā akinga o te tai. Ka mutu, tai mai te tai, poho kohua, nā ka timata ki te poroporo i ngā rāna. Hea ia i pērā ai, ko e ka mōhio. He ngari, ko whakamoa māramātu ki ngā prihimana, o tira ki te ao pāpāhua anō hoki. Take tērā e waimari ana hau, ko whakawāte he wahanga e kōrero pēnei ai a hau ki a koe. Engari, tā mātou iwi, me ngā kaimahi hanga Pōuri ana i pērei rawa te kikino o ngā mahi ki tā mātou pāmu. Kare, kore, ko te tūmana ko ia kia mau ia koutou, kia mau rānei i ngā pirihimana te nana kia nei, nā nana kia rānei i mahi tēnei mahi. Hea ngā pānga ki te iwi i tēnei momo tūkinotanga nei e hoa? E hoa, ko te mate ko te mea ohorere kia hau. A te tau e heke mai nei, ka whakatōpū ai ngā iwi katoa muri whenua ki te hanga i te tai pāmu, eke atu i te rua te kau tāma, eke atu i te rua mano eka te nui o tērā pāmu. Nā reira, pene ana te āhuatanga o wetahi o ngā tāngata o tērā takiwa o Aotearoa ki ngā mahi a te Māori, taiho ake nei, a te tau e heke mai nei, tērā pēr ka kite e mātou ngā mahi tino kino. Whakapai anau ko ngā mea noho ana ki roto Hauhora. Ko rō rātou e manaki ana i te Oneroa Tohe, me ngā rawa e puta mai ana i te Oneroa Tohe, tā rātou hia kia riro i a rātou ngā pipi kūtai. Nē, pakanga nui tērā. Nā reiro ko timota te au Pōuri ki te hanga i te tahi compound me ki, e whare e rotoru e whare e kohi ai oti e a mātou te kohi e nā kūtai, nā e whiwhi moni ai te iwi, e ke atu i te 8 miliona tāra ia tau te utu, ka riro e ngā spat pickers ia tau, nā reira, tāku e kite nei hanga wehi ana rātou he mataku he kōhaihai noki. Ka mutu e ki tēnau e te tuakana Pene Taue e puku ana te rai o Pene Taue, mena e puku ana te rai o Pene Taue kia tūpato te tangata. Iwi nei e hoa, iwi nei. He hanga akoranga hou kia koutou i tēnei mahi nana kia ngā mea rānei ko ako nei koutou i nai nei, me pēnei ke koutou, me pērā ke koutou, kia kore tēnei a huatanga e hoki ake anō ki rungi i a koutou a ngā rā e tū mai nei. Me tīmata te kōrero tahi me ngā rōpu i roto i a Hauhora i roto o Pukenui. E kore au e hia kia Murakino te riri, wāinga tonu i te ngā tāngata Māori, te iwi, me ngā pāke o tērā takiwā ki te pērā ka pakaru mai te raru. Tērā mea ka taunu i te iwi o te au Pōuri, me te ingoa, me te mea nei nā mātou te hi ngai tērā ao pāki o te ao kūtai nei. Nā reira, maharahara hoki ana hau, e skori taku matu ko i te minita mo e nei take ika. Nā reira, me āta haere, me āta whiriwhiri, kei he huarahi, e whiwhi moni ai te pāke, e whiwhi moni noki ai te Māori.
Ka pai e te rangatira pene tau e mihi ane kia koe ko te tumanoko ia ka whai hua tō korero mai kia te karere i tēnei rānei ka mau te nanakia nei nā nanakia rānei mahi te mahi nei ki tā koutou pāmu kūtai ka mihi kia koe e hoa i o mahi nui katoa rangatira katoa i roto i te tai tokerau me te au pauri i tēnei wānei. Ka mihi kia koe e hoa ngā manakitanga. Ngā manakitanga. Ka te e tiwi hei muri ake i te wā whakatā, ka tirohi ake ngā huarere e toko ake ana ki mua i a tātou, kia mau tonu mai. Ka te e tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Rangona te tukitahi Wai marie o te takitaki Hokarawi ka ngauri Kua takato murike, nei anora te patuki. E whako ake nei, e whai nei te ia. Kia kaupare atu te tikanga me ui, atu oho mauri ai hoa. Aha ko aha, atu oho mauri. He au whakamoti, I ara me whakamaya ake. He au whakamoti, I ara, he iwi pahe mo. Ka mate I te kore kai, apakura, tirohia ngā whakakitenga. Kia tu wake ai koe, ngā homai koa, ngā tohua te ariki. Kaua e homai, ngā te kate weri weri. A homai koa, ngā tohua te ariki. Kaua e homai, ngā te kate weri. Ka pai, ko tamanui te rā, hei hoa haere, mo te nui ngō tātou, tai atu ki te mutunga o tēnei wiki neha. Koe nā tātou kohinga kōrero i tēnei rā, ka mihi te ngākau ki a koutou katoa, i mātaki mai te karere i tēnei rā, ka ki te anō i a koutou katoa, i tēnei haora āpōpō, tūrou, parea tūrou, Hawaiki. E whako ake nei, e whai nei te ia. Ko te reo, te take.